Mjozi nswami bandati tsandisa live shanga mjoka ma polisi wa Facebook. Ah non, sur la pensée unique kwa tsubula wandu wa réfléchisse mais ngwa boycotter wandu en permanence. Donc watukuf skandani jibo ilari fokatsona ilari fu hakauta hanya ari haruma politiki ya tijimali na Senegal. Sona ela rifu njia mwe politiki ya Senegali, ela rifu ngodo ya porte, aringoda mwe politiki ya Mali, bwelari. Ela rifu kureje Komori, wende wazimo mro wa utia, bwela rifu. Ela rifu wende wapatso mro, waka Komori, armaze asizi zandrabo, wamangojo kaza mro karo. Ela rifu rija, je suis désolé, ela rifu rija. Sidoja warichenyea harumaze ze réseaux sociaux yokanga we Mali yokanga we Sénégal. Le peuple malien n'a pas besoin de toi comme le peuple sénégalais n'a pas besoin de toi. Ceux qui ont besoin de toi, tu es un homme politique, vos kohurenge responsabilité on a parti politique au Comores ou alors on a besoin de toi, c'est surtout le peuple comorien. Gelazmo tsinze biye bobo ila rifu ou c'est Komori wende wa danfi et kanga onanro wa danfi Comores. Pourquoi tu t'inzes bien wenda wa danfi Dr Salami? Pourquoi tu t'inzes bien wenda wa danfi Sambi? Pourquoi tu t'inzes wa danfi ze ideo zaho? Voko ze ideo zaho hizo wenga umongoni mwa wandu wakawana no azali ya kansar mwezi ya sisemizi. Wende wawala upepo unu. Wende wawala zenoko zinu zontipia. Abonga botijo de bojo la rifurija ulojo udora miokaya. Mesdames et messieurs, le peuple digne de Mali, bien sûr que le peuple malien est digne. Bien sûr que le peuple sénégalais est digne. Et le peuple sénégalais n'a pas besoin de toi, monsieur Larif. Le peuple malien n'a pas besoin de toi, monsieur Larif. Tsinze biye use Komori wende wa danfi wa vuriza haruma msajaja na bana mashaka. Shauti jodo nambia monsieur wenifanya la allocution zandrabo za mswalata et quand on a des choses à dire, défends le peuple comorien. Moi aussi, ouais, moi un homme politicien comorien. Moi non, ouais, un homme politique comorien. Moi non, gelazimo c'est Comore. Wende wa défendre juta sa Faransa, ou do pas champion ou mbio sa Mali ou sa Sénégal, ou do pas champion wende we tsandu o sisandu ngamani. Hauka wende usisa sanko ngamani. Non. Donc eka kweli. Mono. Eka kweli, banu sharia uanzo wa shiwane wa jenisho, duandu wa sharia hamela rifurija. Wajuwana vaje politiki ya kweli na wanadamu digne de ce nom boko himaro ne sosubuta hao ranzombo ma politicien gelazimu ilari furija parce que c'est un politicien ou non parti politique ebo gabo kanganzo arone se dignité ya kanzo arone se usuja wa kanzo arone se capacité intellectuelle za gelazimu c'est Comore au risque et péril parce qu'on est afanya parti politique ou des politiciens engagés ou des juristes engagés aboka tidoje tourner à moi Afrika aringondo ngwendo Senegal aringwendo Mali yende wati nation akongo de wati nation ngelazimu ikakweli bulari furija vanja mro no mro uo wonga we mongoni na wakahutia haukamba gojo kaza mro andu maharo heni josbutali zinswi gojo kaza mro karo harmaze asizi no msajaja wanja Komore hujauta palarure mabali uhaulo sihula hunja Faransa randen tsuyo kuja tumda ho Komore shamja mdaza pia mvuruza tenga ni Faransa ngamruma ochwai ha problem shiuza na majana matano za fiskalite na jauna jarzi jua kama zifanya la Réunion wala wazifanya mula pia donc comme j'ai ngamtsukuti moja mwe bebe sawano eba kabo tino jo urenga je suis désolé miti juye ngamro ça c'est impossible hako wanro haingo chombo kaya roha wendeza bokara jali bawo imru watani ndamwe sanko kaja buzo mdwahe ko dahobi hajokana nanzazi njizo utawa Senegalende za haholelwa jawu hare tewa hare majawu ligarali paso sendido hadanga mbaki hu tina uroha na mnuwe ni tina uroha hu tina uroha hu amjoba ki hu bonga bona mniwe ebonge yabo we ulona parti politique wila reforija utijo blori chenyea harmaze television we ruma uchwa ya gauche à droite karinga we Mali
aringa avoka wasanko endake avoka min baladin hadha khaswa ranse ma sénégalais wa régler problème hao ransi ya mamalien wa régler problème ba kwa besoin de toi enda komori huenda wawatia harumo msajaja nelebane mashaka wende watiyo msajaja wa januo hakwango mungono roka ujanuo basi roje nambia shaka ja kaujua shaka elarifu fait partie na wandu wa jo historique ya historique politique ya azali ranzima la ujavan ranzi pero jamii dabdala jatinza roho hata johari hata taki do vingu zijuo ngujuo elarifu jangu zijuo atijado rire da machololo ya ukalewa ngodo ya defende ngudalosio ya majede ya izime Senegal ya dalesio ya majede ya izime Mali no hao uhawiho ya zaliwa vokoye enom politique vokoye juriste ngabo wandu wafungwa na wahafa ekaye mndu manza haki wanzo haki ngelazimu ya unrihe komori ya wane kena ukiri ukazenyu ngupari uvuzo mroko mori ambengo pohindu tafadhali alibela refurija ujijo urendandu machololo je suis désolé wandu wahena mrowehe munde ndini shanti no parorenga mndu sérieux sinon parorenga ala refuriji sérieux je pourrais jamais le prendre au sérieux nafanya na déplacement à gauche à droite ti libereo inofanya na mafoto tika Senegal ti biro watoto wanu tika Azerbaijan taminga mi Senegali taminga mi Mali na vabwali endazi momro wauti ya Komori rejezo wa Komorisho wa wavoha hakwango feze parti no wandu wakahunda ze asizi no kango jokazano maharo gojo fundamisa wandu gojo dazano fia leo tijo naboka udoni vumbula mali de ba Goïta na Maïga no wadunga wao les choses sont sous contrôle utijamba kwanza usaidie ma Sénégal le peuple sénégalais kwa tina besoin nao bolali furicha wangu wajo shinda wa gérer affaires za hao o walona besoin nao di hobo konga wena parti politique di hobo kowe anyway non politique e mahala hiyo ihonge lazimu ujokipe haukango feze parti no wandu wa siasa wa hensiyo. Je suis désolé, je ne pourrais jamais prendre au sérieux et la référija. Wana kena ukiri ya karingondo aningondo wa defende onora jine kutsenda Komori wenda wadaki kanga mjolwahu ni fungwahu shari jokanyi wa chwaipia ngamanzomwe debebo ni ramwe ejafa mtilwa mkabaya hununga mvurwa wa gosha droite hauke mfaransa hamna mariani ngena tontonzenji za hanyu donc ngamtsabu homna aje mwenda mwetasumu Mali mwetasumu Senegal hao mwajama tasumu Komori donc yahonge yabo ekanga bwandu wajodoredwa machololo webadasi wabela refurija timzimadani ekakweliwe un homme digne de son nom politicien et juriste ngelazimu rentrer Komor wende wa rejezo wa Komorisho wa wavoha endare rejezo wa Komorisho wa wavoha hauka habo keni joli sa uzingo jumkazakaro usijodo ambe ure mabali uhahulo si ula engwanzo debebo ni kutwanza ufe engwanzo ke politicien kutwanzo ke ani nganzo kom Tanzania nguzine sankongu rwankode ngufanya ni badongo shaunge Senegal Goïta Maïga na hawo tipengo afanya shangu wa Mali ebo ngabo ngelazimo wewe kawe un homme intègre ulona dignité ulona cheo ulona valeur ulona usubuti ulona mvu endawa subutu sinze bio se Komor hewa bekeni joka nhuru na hure shanga mihunu ngamdanfi watabi hao Dr. Salami Bufopirizo mone justice ya ndabu yafanyiwa Dr. Sani Somahani Sambi Bufopirizo mono e justice yafanyiwa no wasa watinza roho mutu hatinzi roho kajuna mahakama waruo tipia watinzi gazon no wadunga ontipia ngabo violi motiju ujudi na bekango participer manifestation il au pari pour le Mali na pour Georgia na un homme politique comorien na juriste comorien enda Komori ndewa wende wa towe Komori wende wa wade uroneseka kweliwe mwanada musuja websubuti ngwanzo Komori shamba ngondo Mali amba ngwanzo ende Mali magodo Senegal warende mtafadhali mventi je suis désolé mafiti jamu tunaporo ya kubali ebo ngabo
heni mrundae ngena amiradhi yani tomwe manani yande hata niho shansi na ukubali wa uchwai wa ho nduwani wadoja dorenda kasi machololo rila wo hure. Mimi moi je suis pas politicien, mimi si politicien wala sina parti politique. Mimi je suis un citoyen comorien, mujwa hamba tijitamka harumandongo. Chakanga bandu boko tino paro wanika confiance et la réforme je faisait partie. Bari je mujora mene hula bari ngabo mrienda ida njugu tijida hobi ni arenga wafuwa ngo mto yapunge na foto ya mredeje ngabo mria paswa sahani ulo turki yafungwa ari murambene hunenda fa na foto arere tutsa huchwa yuwo ekawe msidobira wele ngar mweduni ekawe mwanadamu msubuti politicien engagé intellectuel engagé un juriste engagé wanzo hawe kweli wanzo maendeleo suho hanyu wende watie ordre hakango feze parti na ndo côté des ordres harme komor sino paro kubali mafiti ngo feze parti na ndo côté des ordres komor abungo lazima doate ordre et ali usana larile ngelazimu se komori wende wave deshe ngojoka urwankode ngojoko twabahanu ufungwa choka tamjambo ka tipwa legora abona nzile wezo namba pia ngamzivuro hauka kwedola mwanadamu digne de ce nom hauka haronesa ula c'est un politicien sharingo nzo wende ujeure ngo hansar mafoto yuke president ala fukar mwedi na dole nganga mimalinga mi Senegal nga mi dahubi nga mi Turki nga mi hula na magala mafoto wanu watu twakomori na ndawa fungwa banda waibi majoi ala fuka banga mjoporulika sheu dashi je suis désolé mbati do jairi hafilisha reka horangala hula mingi sibwe matonga muhangali yobela arifu tina ukubali mrado nifanya semblant de tina ukubali t'es pas un politicien engagé t'es pas un juriste engagé et quand un juriste engagé ngelazimu ho hanyu iho wazaliwa boko ambao na parti politique wanzo komori basauhe ngelazimu se komori wende waronese sharia hindini wende waronese politique hindini wende waronese suja hindini wende waronese courage hindini abokati nga mjore makosi na minga mjo kama ngona rwajo himili shema fitiano da ekawa rwajo lo bebe isiwa lo machololo timjimadani bwelari hai arijali